Joshua chapter number 2, verse 12, verse 13, verse 15. Ngiyabingelela uNkulunkulu moya engcwele Nkosi uJesu egameni lika Jesu. Cela shayele babe uNkulunkulu kahle amen. Cela shayele babe uNkulunkulu kahle. Hallelujah. Cela shayele babe uNkulunkulu kahle. Egameni lika Jesu. Thank you Heavenly Father. Hallelujah. Nimeno nimabasha nokwele. Thank you, Jesus. Jesus. Ngiyabingelela kumkhulu, ngibingelela gogo, ngibingelela abafundisi bonke, ngibingelela bomake, bobaba, Sunday school, youth, labacala bokunyathela egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu lo sangigcinile emseni wakhe mayibonge Nkosi. Ngenxa yesikhathi bazalwane uma ngabe bebuya ngathi funa ngobe sesambile but ngiyakucela ngiboleke only for 10 minutes. Ngoba ngisukile kulendzawo ngababe egameni lika Jesu. Seyitholile ngicela sifunze sengiyaphuthuma sekuningi ngikhuluma langene lekutawusala but asale sibamba lokho babe lahlanyelile kimi. Jesus. Egameni lika Jesu ngicela sisebenziseni incwadi yesiswati. Sesi-knowledge sifunzele sisi. Joshua 2, Yeah, verse 2, 12, 13 and 14. Jesus. Tinhloli ta Joshua tingenisa kaRahabi eJericho. Yebo sisi. Inkosi yaseJericho yatshelwa kwathiwa kukhona amadoda aka-Israyeli lasafumbetele adzimade afika la kulobusuku athe uhlola lelive. Joshua chapter number 2, verse 12, 13, na 15. Verse 12. Yebo. Manje ke ngithi fungani lapha kimi ngasimakadze ukuthi njengoba nami nginiphethe kahle nani niyakuphatha kahle mina nemndeni wababe ninginike luphawu lwesiqiniseko sekuthi nase nisihlasela ningeke nimbulale babe namake nabomnakethu nabodadewethu kanye nemindeni yabo kodwa nisephule ekufeni letinhloli damnika isiqiniseko dathi impilo yenu siyibambisa ngempilo yethu nangabe nine ningeke nitshele umuntu ngalomsebenzi leside ngawo siyakuliphatha kahle nangekwethembeka ngesikhathi simakade asinika leli 15. wabakhipha ngenzambo efastelweni ngobe indlu yakhe yayakhelwe elubonzeni lwedolobha abehlala elubonzeni. Cela usibusisele mfundisi mamthia mawethu. Sinamanje babeli ngakho wehla njengemvula lithambisa baba umhlaba lokushukiyo tethu siyalimukela uNkulunkulu wethu lomuhle ngekukholwa limane babeleni umsebenzi lophelele uNkulunkulu wethu longcwele kungabi lide babehlala kwethu kulendzawo faka bahlele emlilo emlonyeni wenceku yakho bese ukukhuluma ngaye babelokuthandzako ukuze silibandla siphile egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen. Kafishane kakhulu bazalwane ngicela ukudlulisa lo mbiko babela ubekile enhlizweni yami kuleli bandla lanamuhla. La lesifunza khona sifunza ngendzaba yaseJericho. Lelithi iBhayibheli Joshua indvodzana kaNina wathumela tinhloli letimbili ukuthi atiye kuyakulubuka lelive. Atihambe tiye kulelive tiyolibuka.
injongo yekubuka kwalelive ukuthi kumele libhujiswe. Atiye kuyonaka ukuthi ngabe akhona yini amajayenti. Atiye kuyohlola ukuthi ngabe bakhona yini bangasiniki inkinga. Abe sewuthi lobhala kodavuma kuya but daya ngasese. Daya kwangathi tiyanyenya athi lobhala kodaya kulendzawo lekuthiwa iJericho. Uma ufunza ngeJericho kuthiwa live lelingekho lokuhle kulo. Live lewuthi noma kulibala kukho longakubala lokuhle ngalo. Even abomake bakhona sebaniketwe amagama langathandzeki lapho kulendzawo. But tinhloli lithi iBhayibheli dathatha isikhathi sadodaya. Uthi lolo bhala kodahamba dafika. Dathi uma tifika kulendzawo kunelikhaya letafikela kulo. Dafikela emntini wamake lothide. Athi lolo bhala kodagama lalomake ngirahabi. Lo mfati akadumanga ngento lekahle kulendzawo. Konke lakwentaka kusikuhle lekwentiwa ngomfati. But letinhloli dafikela lekhaya laRahabi. Silolo bhala uma tifika lo make ongathi beke sesafile. Kuthi lelive lesikulo masinyane tawubhubha. Ngobe masinyane tawuphela. But alitawuqedwa abantu basekhashane, litawuqedwa abantu bakhona lale kuthiwa ngema-Israyeli. Naku lokumnanzi ngalomake uthi lolo bhalako bese safile ngalabantu labeka batobhubhisa lelive. Kuthi labantu uNkulunkulu wabo, he is a mighty warrior. uNkulunkulu wanamandla akavimbeki. uNkulunkulu wanamandla unemandla. 1 2 bese lomake savile kuthi uNkulunkulu walabantu unamandla ekuvula lwandle lolubovu. Emandi lawo bekathe umhlaba nebekathe umandi. Kwathi uNkulunkulu wabo awomise ngekusheshsha labantu bahambe emhlabathini lomileyo. Ukuthi uNkulunkulu wabo uNkulunkulu loshintsha simo, uNkulunkulu ongavimbeki, uNkulunkulu onemandla. My God, Jesus. Ngobe umufunza umlando kuthiwa lo make bekagudi ekutshontsheni emadvodza. Futhi lo make bekathi uma watshontsha wendisa umkhuba. Kanti lawa lamabili wathi uma watshontsha wangawendisa umkhuba. Ngobe bese safile kuthi kuphila kwami ufihliwe kula madvodza. Usenza wami uyawulekelelwa kula madvodza. Jesus, my Jesus. Sewenda njani ke mfati? My Jesus. So balabo afika lamadoda. Lamanye beka wafihla futhi lo balabo beka wafaka ngendasi. Bathi lawo wangawafaki ngendasi. Wathi lawo madoda ephanya kwetulo. Madoda ekashe tulo. Asobhalako uma navuswa kanye naKristu saleti ngifuna kwaphezulu lapho khona yena nani ngiyawuhlala khona. My Jesus, masinyane kuyawuqishwa, masinyane kuyaphela. Kodwa kunemadoda lasathunyiwe. Bakhona bomthiya, bakhona bometiso, bakhona bomakhatho, bakhona bomkabinzi, baphela njengemadoda. Lashawusona kuthi wena ungafi kufa kwesilima, ungafi kufa kwemuntu ongenathemba. My Jesus, my God, my Master, Eshaka his name. Bala athumafika lawo waphanye kedudu masinyane inkosi yathumela umbiko usihambani nothatha lamadvodza funa kulaphe ngoba ngene ngalokho ekhe emthethweni silo mfati kwangathi wambuleleka imfihlo kuthi laba abadzingi kulinyatwa laba abadzingi kukhutshwa ngoba impilo yami nemndeni wami yawusinziswa mina. Jesus. Hallelujah. Yeah. Jesus.
Holy Spirit. Hallelujah. Phela kusheshe isikhathi sami siyamile. Bafika bafihlwa. Bathi bathetha kufihlwa. Habe safika emadoda. Knock knock knock. Khipha la madvodza sitele wona. Silomfake. Kwangathiwa no mama Benjamin. Wathi uma ngikhipha la madvodza, themba lami liyaphela. Uma ngikhipha la madvodza, already sengifile ngahamba. Kanti phepha kwami kufihliwe kuKristu uNkulunkulu. My Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Jesus. Silomfake. Laba. Wathi ngiyamuva. Wathi ngamane ngife. Ngamane ngibulawe. Nokuthi ngibakhiphe laba. Ngamane ngikambe mama. Ngiyala ngabo. Kusho ma-intercessor nathandaza busuku nemini. Athi ngithiyana ngawi. Athi bahona baqhubeke. Kusho ukuthi ngiyana ngabo. Umfati wabeneli favor lokhulu. Ahamba lapho. Bayabosini. Salumfati nemadvodza. Ngathi ngiyamuva. Athi yini nebozankewu. Silikana phemthini. Ngoba bekumfati nabekathatheleka. Behla. Bathuma behla sengilasifunza khona. Silomfati. Njengoba nginendele ifavor lengaka maketheko. Yokuthi bangangibulali kuleli vele ngene kuwo. Nami ngithi ngayifavor. Ngithi nami nginendele ifavor. Ngicabanga ukuthi ngifake endlini ngoba ngingadi ukuthi ndofunani. Ngicabanga ukuthi ngisinzise ngoba ngingadi ukuthi ndofunani. Sengiyadi ukuthi kusasa ndawubuya ngiyawubhubhisa nomene nive bese ngithatha lendzawo. Hallelujah. Ngicela ifavor. Kusho mama lohlakaniphile, kusho mzalwane lohlakaniphile. Uthi kulesikhathi ngicela ifavor. I need a favor. Silomfati. Ngaloko ke njengoba Jesus. Holy Spirit. Ngaloko funza sesizulu lesifunza la kuleSiswati. Nakucela funza sesi 12. Kuzicebo lakhe. Sihlangene nje kuzicebo lakhe. Fesakale. Hallelujah. Funza man. Hallelujah. Manje-ke ngithi fungani lapha kimi ngasibala. Lalela bazalwane. Ningafungi ngani. Bathi fungani ngalo uNkulunkulu ehamba naye. Nifungela kimi ngasibakanze uNkulunkulu wenu. Kuthi njengoba nami nginiphethe kahle. Njengoba nami nginiphethe kahle. Nami ngiyakungiphatha kahle. Nami ngiyongiphatha kahle. Mina nemndeni wababa. Alalela my God. Noma kuhlakaniphile what a wise woman. Uma-ke lempilo yakhe ngasiyihle. Sebambitena ngegama lelingathandwa. Phakathi wangawumthanzi but noma-ke cabangela umndeni wakhe. But noma-ke akakicabangeli yena ucabangela umndeni wakhe. Uthi le favor ngiyidzingi mina ngedwa. But mina nemndeni wami. Jesus. Niyakungiphatha kahle mina nemndeni wababa. Yebo mina nemndeni. Nginike luphawu lwesiqiniseko. Kanti uteleni makhathi namhlanje. Bazalwane, telena imessage. Ngaphansi kwalesihloko lesisikalo uthini makhathi? Singimela phambi kwenu. Ngilethele uphawu lesiqiniseko. Ngilethele uphawu lelingajiki. Ngilethele uphawu lelingaphelelwa yivelu. Ngilethele uphawu iquality yalo ayipheli. Uphawu lesiqiniseko. Silomfati uma sifuna kunipha ngiphelile uphawu lesiqiniseko.
Kubaleka sesi. Jesus. Sekuthi nase nisihlasela ningeke nimbulale baba. Yebo. Namake nabomnakethu nabodzadzewethu kanye nemindeni yabo. Kodwa nisephule kuseni. Le phawu lesiqiniseko kokho aligcini wena kuphela. Le phawu lesiqiniseko aliphumelelisi wena njengoba ukhona uwedwa. Le phawu lesiqiniseko alisithi wena njengoba ukhuluma ngetilwimi, but le phawu lesiqiniseko likhavarisha umndeni wakho, likhavarisha ifamily yakho. That's why mfundisi wabethisha le message asilobhala ngifuna lokho lokufaka eJerusalem okufakaza naseRome. What does it mean? It says in Jerusalem it's a homeland. Indawo la uhlala khona. Insindiso sesikhaba ayiqali ngaphandle kwathiwe ngithi ukuthi uphendukile. But insindiso iqala eJerusalem. IJerusalem imelele ekhaya la uhlala khona. Bantwana bathi uthi Jerusalem likamake. Lokho lokufaka eJerusalem, ngilokho lokukhuluma eRome. Lokho lokusho ekhaya, ngilokho lokuma lawo, so ume eRome usifaka sena kona. Sikusho abasalwana. Kusho abasalwana. Leba fakasa. Kanti isemona beqala eJerusalem. Simfokasa kancane. Kancane ngiyafokasa. Manje lesethu zabapostoli. Chapter number 16. Uthi lo bhala ngokuphawula nasi. Bathandaza. Bebena jasesi. Bathandaza badumisa uNkulunkulu. Bathuma bathandaza. Emandla sesizulwini. Ehlela kubo. Imekode nefana. Kwavuleka iminyango. Kwathabuka tingetana. Bathi lamadodza. Tilobhala kobeka ngasiwani. Beka nemgcinisiboshwa. Bathi inkinga yemgcinisiboshwa esandleni sakhe. Beka phethe inkemba. Beka phethe inkemba. Inkinga yabazalwane bamanje. Kungaphenduka wena kwayi. Bakina basasikahle. Kungaphenduka wena bakini sebayaloya. Kungaphenduka wena bomma kwakho sekithathakho kanike. Hayi my God and my Father. Nivameli kane Jerusalem. Kane Jerusalem. Kane Jerusalem. Kusebabone. Kusebabone. Kusho kusinga ndo mfundisi. Kusho ukuthi lamadodza kwavuleka mnyama. Baba ne-authority ukuthi bangaphuma. Kwathabuka tinketana. Kwaba nemandla ukuthi bangasukuma bahamba. Bebangazami ukuzibosha. Ucabanga ukuthi usigadile uNkulunkulu wethu usikhululile. Utothola khaya iphungana sambili. Bathi lamadodza. Uma ngabe bongababuta boPawula naSila kuthi nihlaleleni madodza. Bebatokutshela ukuthi asihambi. Lona ndo layiphethe. Utothi ungavuka ngibulale ngoba thina sikho, thina sasiphumile, thina sasibile. Njengoba ngimushiye ngoba menza yankemba laba uphethe. My God. My Jesus. Ashana madodza. Ake sibashiye menza yankemba laba uphethe. Kwisiboso ngamshiye ngeke. Singamshiyela ngeke ukuthi ibulala. Sivele wasuma phapha. Ha madodza. Sakhumukile kuyangivulekile. Sibhayibheli wakhosha inkemba ufuna ukutibulala. Athi madodza, nabo lokwesibili nzindi. Oh! Matibulali. Don't kill yourself. Usibona sinje siphelele. Usibona sinje asikaphumi. Besilinde wena uzovuke. Sikubone ukuthi usafe. Bese siyahamba. Bese siyahamba. Hallelujah. Hayi. Problem yamanje. Kokotawu. Hlushwa ngiyingogo. Lelithi uma niphenduka. Kwavuleka umnyango wakho. Wadabuka tenketani takho. Awunandzaba naseceleni nawo. Kuyakhona kakhona kusisigole, akusigqoko lemkhayilo wena. Akufuni wena lokho. Kwamathi bemabuda. Ngithi ubelele kuphenduka wena. Bangaki lebadibulele ngenkemba. Oh Jesus. Kwanele kusindiswa wena baphi bantwana bakho.
wena kusiza wena wabona myeni wakho njengendimoni Baphi Jesus ngiyathanda ukuzicebo nakhe ifezakale uthi lo mbhali bathi lamadoda phawu lesiqiniseko kulula singakunika leli phawu alikho khashana but ngileli lokulisebenzisile kukhipha thina ukuthi sisinze ngoba uthi lo mbhalo le yalo mfathi kwangathi bekuyi upstairs ngoba kwathi ngeke asebenzise insambo he uses a rope lo mbhali wathatha insambo wayilenisa wathi uma ilenisa amadoda abamba insambo ehla aphumela ngaphandle uthi athi lamadoda into le yokusida usibona sinje nathi singaphansi kwenkosi noma ngakunini msebenzi ungasiphelela mkhulu mthiyane ngoba libandla linemandla ukwenyusa libandla linemandla ukuhlakanda hayi sibona sinje nasisiphethe bathi kunyele kunemandla inzalo lo usehlise ngayo ngilele into sita wena inzambo ngilele into lekelela wena inzambo ngathi ngiyamuva lo mpostoli athi le nzambo le into sita wena akusito tonke tinzambo akusinzambo le yellow akusinzambo le blue but ine khala yayo ibito lenzambo le-red ikholide red robe yinzambo lebovu lenzambo kumele uyihenge endlini yakho lenzambo yawaliphawu lesiqiniseko lapho sibuya sitobulana kodwa inzambo itokusida inzambo itokulekelela kodwa ungafi usibona nje sasizwa intambo usibona nje asigenzanga amakhorasi asithanzanga ibandla asilekelelwa kamfundisi lo-famous but isasizwa intambo kujesu sakhathekwa intambo sakhathekwa intambo that's why noma bangavala yonke into but isibonga intambo Inzambo, spominte bovu, spominte namandla. Spominzambo. Samanfos, sathatha inzambo. Ayibele phawu ekhalakho. Bazalwane, it's not fair. It's not fair. Ekhale kwababa. Ekhale ndlaba. Ungafika Bulawa kodwa kule khaya Bulawa kodwa kugula kungeni kodwa tinsiza tingeni linenzaba nginenzabo lesihlanganisile nanamuhla haleluya sabaliswe inzamo ukuzicebo Sengiyathandaza encwadzini yaGenesis chapter number 38 uMangaphosisi 28-27 verse lithi umfati wakhulelwa ama-twins nguJuda igama lakhe Tamari ukhulelisa mbabetala Juda wafika isikhathi sekubeletha uthi lo mbhali akho manje isikhathi kufika isikhathi sekubeletha uthi lo mbhali bebababili esuswini njengoba bazalwane sibona umhlaba umkhulu ngaka sibabili kulesisu lesingumhlaba that's why abafundzile emkhulumlameni bathi umhlaba uround yebo ba right
ngoba umhlaba usiso sibabili kanye bokwanda abantu labala emhlabeni ngilokholwako nalo ngakholwa Hallelujah. ngilolo yesogweni ngilolo yeparadise siBhayibheli lolo ufuna kuyangale waphusha wafuna kuphuma kucala azilobhalako kodwa lolo munye waveta sandla. That's why bafundisi basuma khona ungalala makanisumayela so ungafuni ukuhlasa. That's why bafundisi basi uma khona lovuma Jesu akaphakamise sandla. Linizaba kumele aphakamise sandla. Kunentsabo lekumele aboshwe ngayo. Kunentsabo yenkotho lekumele athanzelwe ngayo. Leyawasayina ukuthi ungaphumela emhlabeni kuthiwe naye unalo lelisayini. Hallelujah. Tothi mina ungadluli kulo mhlaba unganalo lelisayini. Ungahambi unganalo liphawu. Kumele liphawu. Uma ufunda incwadi ya-Isaiah chapter number 9 noma ngaphosi verse 6 or 6 verse 9 uthi lo bhala ezulwini kwahlalwa phansi kwahlelwa kuthi manje kule mhlabeni lo bhala koJesu kwathula kwathi du yini lokwenza ukuthi boMikhayeli bangehli ngoba betikhona tingelosi zethi betingehle emhlabeni tisethi zosifela hawu Mikhayeli bekabeka kube kanye futhi ingelosi yembi bekatofika nje athi uhlobe bathi izaba yinye kuthi kutawubalula kwehla kukaMikhayeli kutawubalula kwehla kukaMikhayeli afike alwe nabo bonke emhlabeni abanqobe inzaba seyisekunyukeni ngoba lo kumele anyuke thina sibambelele kuye lo kumele thina sibambelele kuye lo kumele thina sisime kuye sibambelele kuye sinyuke naye ingadi yakhe akufanele ibe nelibala ingadi yakhe akufanele ibe nesport ingadi yakhe akufanele ibe ingadi yomuntu letelwe inyama nenyama but le yakhe kufanele ibe mlovele ezulwini. That's why wasala kuMaria wathi ewe wena lofumene umusa. You need the blood. You need the blood of Jesus. 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 So Shabelela, he washes my sins away. I said, oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. Oh, the blood. Asilobhalako uma bofuna bona ngabe behamba khona bekumele ubuke amasport ananyathele khona wangena ezulwini ngengadi yakhe wadedela ngengadi yakhe. That's why walangaka phansi kwethuna waya la bekalele langa lesibili namhlanje uma besingakhumbula ukuthi la Jesu le waya ngaphansi ethuneni waya kuSathane. There are footsteps of the blood of Jesus. There are footsteps in the hand. There are footsteps of problem yakho. There are footsteps ebantwaneni bakho. There are kunemsindo ngiva msindo wekuduma nemntenene
umsindo kusho Sathane wakhuluma lelinye lemadevil akhe lesi lo msindo ngathi ngiyawuva umuntu ufanele waJesu lobe simhlupha wafakala ethe fakala igazi kaJesu livakala phela livakala ngaphansi kwethuna uma fika kuSathane wathi Sathane nginikethe ikhiya. That's why senemandla ukuthi kuphila kwami nginipha kona akekho lo manemuka kuphila kwami ngoba uma nike imali phesoze laphinza nafa nophila iguna phakade sanemandla emhlabeni ninemandla ezulwini yini indzaba mfaka ngengadi yaJesu on the blood of Jesus on the blood Masuma ibheka lenzaba. Bheke kahle. Buke kahle ungayijahi. Ngalesikhathi Jesu ashaqwa emhlabeni bekakhulisa lenzaba. Ngalesikhathi Jesu athwele isiphambano awa njengathi yaJesu bekumlenzaba. Yini indzaba Jesu ukhulisa indzaba? Kudingeka abantu abatobambelela kule ngadi. Kudingeka abantu abatawusima kule ngadi. Athi uma enyuka sibe nendlela yokungena singangeni ngemandla ethu but singene ngale ngadi kwangathi bengabuta ngithi ngabe uyadibona yini kule ngadi basalwane ingadi sinkhulume ngengadi ingadi inyanga leba kuyathwasela basengadini kunephila that's why kugula gogo uma ufika emuntwini akuhlale enyameni bathi kuhlale engadini kanti izaba ingadi ibise kangaka kungoba ingadi ilisango lethu kungoba ingadi isikhiya sethu kungoba ingadi ingumnyango wethu benokuncenga ukuthi bongeke wabambelela yini ngiyathi ukuthi usindisile ngiyathi ukuthi uyakholwa bathi lo mfati wacela ukuthi manje usindise umndeni wakho bathi sokupha ipower lesiqiniseko now my insurance akuthembisa ukuthi sizokulungisela imoto baze bakuqinisele bathi siqinisile yebo gcobo ayishayise bajike bathi le ayiguquki sinabo bodokotela lebaze basinikete isikhathi nelanga ukuthi uyabona nge-29 wena uyateta wena watadlule emalanga bathi le bayinawe mama sinabo batali lebasebenzisa impilo lethu badlula isikhathi singakafiki bathi le yethembekile bathi le ngifuna kufati ngahabi ngifuna kufati lolahliwe ngimthathe ngimhlalise nemakhosi. You need the blood. You need the blood. Sekathandaza ingadi yanuka ingadi yanuka unoboyivinuka etimumleni takho unoyivinuka etimpahleni takho asihlanganiswanga ngilobunye silesokuthi Jesu wente emhlabeni lalela uma ngabe ungathi ukuthi wena uvelaphi awuvele ehluphe kwenteni bakhe wena uvele egadini asilobhalako washajwa kwaphuma igazi namanzi lathuma liphanana liwe emhlabathini lathela wena wavela lathela nawe wavela lathela nawe wavela wamila egazini kaJesu linamandla. That's why nalabo sibathandazelayo amabuta amadimoni atokutshela ukuthi every prayer lenganangati yaJesu siyakhona ukuyidefeata but inye into lesihlulako baqala babithi ingadi yaJesu bathi ngengadi yaJesu Kristu waseNazaretha emadimoni ahlakateka yini indzaba ngoba ingumlilo. You need the blood of Jesus. Oh, sesiyathandana phela sikumele. Oh, the blood of Jesus.
God bless you. Angafuna yabona babe uNkulunkulu lo esihamba naye akathini uthina ndilo yedwa. Ungazungivela ukuthi God bless you sefanele sibili. Disukumile ngelo sibeka tinyawo. God bless you apostle wasasa. Cela kuthandaza nawe futhi. God bless you now. Singosi umshayo uphawu. Namhlabelo ukudela kumele singasenza ngabo kodwa ngaphandle kwegazi likaJesu. Igazi likaJesu igazi likaJesu That
mavi akhe la siyale ngawo inkosi